hola duine seo ránit. Ha mi dol dhachaigh. Ha mi station trainer Agam gus. Agus ha mi dol dhachaigh agus iarraidh. Rwy mi'n gawr I hawn, leam syr yn sgoltred, agus hyfu clasach yn Gaelic na cuireadh Gaelic ac yn dh'Astràilia-a-Deas yn dyle. A mi dol dhachaigh níos. Seo yn station basic yn fheàrr agus ha mi fhainn yn sky basc yn fo-thiotalan. O dh'fheuch dawn, o hanel y ffasger na crech yn sé abal o'n hanner, agus ha mi dol gan tal am yr ein han na fheàrr as mawr am y Melbourne. Sian yn sky basc, an y dynia ha ti'n bon fheàrr, a ti'n amach as y fas yn eisiau agus yn sy'n ddieta. A ti'n mynd gyrch o fala yn yn sio. Fi rhan mi asma I gyfel sy'n o dol dhachaigh a bhùirne. A fel sy'n cael salaf. Ach, sy'n nafing a ha am y Meall Bhùirne gyda bhùirne yn iarraidh. Hai fflich yn dwi. Ach, ha sy'n dol gan fheàrr, chan yw'n cyn siach cadw fel sy'n yn eisiau am. A, tia cuireadh yn am Meall Bhùirne. Yn rhaid fawr. Okay, ha mi eich fheàrr níos. Ha ni tlan ac yn tra, agus yn ticket Agam, sy'n yn gaibh ffa'r yn bwco o fi, a hanyaw am sana sounds o gaibh gra Adelaide, so hanyaw my team siya. Ha am glor Agam. Ha ecal o'r manis gybi mi ro adalach gus am I chilanain, o'r nŵr fa mi an yn Toronto, fa mi coucha awns yn station trainer, agus am sy'n fa mi ro adalach nŵr mi eich am fheàrr. Ach fa sy'n cael sgwliol, fa I chilanela awn, ach a ni siya ecal o'r fi mi ro adalach. Fa sy'n ha mi sio agus yn dydw. Cawnich mi Michigan. Can ich mich Michigan ha kná awn agus sin díreach agus siúcair a ha pink agus cinnamon. Channeal fís agam dé am fachar cinnamon awn sa Gaelic. Ach ha Krispy Kreme aching an in Adelaide. Ach, channeal Krispy Kreme a bhí aching ach like davliana. So sin an rut a ha daine of Adelaide a Jane if no a Jane go Meall Bhùirne be it a ceannich téisigan an sa fheàrr. Sé habit a ham. Ha bí a gela agam. Channeal céad ag duine glasrach in his mess in the torch of Australia-a-Deas. Clog on like written the Jessica. A current Agam. I guess. But this. I guess when it's Gaelic ag falla sure. Oranges or this and in Cyghi, ha current agus or this Agam. So the trade Agam glasrach in space in the torch of Australia-a-Deas you give me a shit fat 3 happy and I'm a keenchach to be cash to yours and I'm Meall so ha Agam rí na rydyn sy'n must be me rush. I like 3 years. So there's some cash though. JL. Like the list of Agam. I do. I miss it as Kaylee and Brunswick. It's fab. Sports to your about.
like that yn dawnsig. Agus fe cor yma hyn fi fheochainn color I chéile le hanis hai uafas ach ma ach fe ma fe dinne aga eile ann agus rein sin seosa de fo ag Gaeltach Haró pop ag Gaeltach ceart a hain chainneal a hlo den filinte fe Cwtras mó diwyn y fa a fwrdd dafod awn sy'n chlas a hami atagis agus hasin fi a brim rwy'n fi fat cefr siach yn fa sin agion sy'n gyda fatlan agus siach yn ela fa sin Jessica gyfwrdd agus tu yn bi agus siach yn ela fa sin chiawnig bi Brim again out of get agus siach yn toigh fashion a brim again fi dyrach ma antolad urfes antolad cuireadh ambl tolad urfes Jay a siarlan Jay yn da a hir Jay hanas mo Jay hanas lugha so fa e dolog yn maiolach bach yn fi So fa sin a brin bech yn Gaelic fwrdd cyw agus fa sin ma. Ha leor Agam a cheannach mi ans Canada. Agus fa mi gaibh yn trein agus fa bí mi gaibh ans an Iarraidh. Ha gaibh a seannach in na colle. Ha ymag oren agus sgealach agus leatir an fan na daine fan na Gael a fath o dh'fheuch a Canada o chymada. Ans Gaelic agus ans viola agus ha notach yn achri agus cultúr an echtáisich gach agus echtáisich gach oren a sgealach nio dat mar sin haig glé in sin it's tola me gomór agus rud eile mi a bríon cóirí dúlas agus ba esan a cuireadh a bhlog Agam so halló a dúlas mis meini fiú gan bíú cuireadh a bhlog seo chuidin ach well thuirte darad Headrut. Va mesh a becken, va mesh a coiad becken croste rish. Nur husht me a chudifon hover ma chadanige. Charome croste. Chadurcht me an tra kjarst. Husht me chacheje. Ach va me Ciolchaigh chadanige agus an sin thuirt mé chadanige turas nó ga well dan ó trí tuairsan sin an uimhe a bhaid a coiad go raibh cross a charrá agus an rud eile a thuirstúlas má chainneal an quality na vlogs ach Gma hurte like camera ceart a cheannach agus mar sin agus microphone well sé all nach a hannam chainneal airige Agam agus hami bullach cínte go bhfuil an uimhe nach heil an quality goma urs hami go sábhalag an meud-foidhle goma bech agus ha uimhe Agam son sin a dhéanamh chainneal
an ceann ag folín Agam go Meall Bhùirne agus fad na seaar a bhí a sábhalag an meud-foidhle bec son a bhí gan cuireadh YouTube ha mé smainneachad nach Bhùirne a bhí gan cuireadh YouTube le meud-foidhle na seaar ach bhíon quality na seaar an sin bhí an quality na seaar an sin so like Lorigimi cogiú ach sin an nervin a cheall quality den vlogicin go maith a cha mé an dachas go bhfuil siad a géisteach agus chaneal go maith go dtíochar mud a heall an video chéin fásáidir agus an rud eile chaneal dahan tríomh an thuirteolas mar tá chaneal na dahan na fo-thiotalan go maith a fhiosach mar sin agus ha mé a láirigh dé an bhfáin a dhéanamh ar sin ach ha mé ddíirigh a chhlach Windows Movie Maker so chanurin go like fo-thiotalan fancy a dhéanamh. Sin a hóidir ní seo mé mai dhearg like lugha le Agam a seo bí mé léomh gúine a gíthe churann agus orfes agus ha mé a feithead. Ladies and gentlemen, Australia is travelling on flight VA 745 to the Gold Coast. The service will commence shortly through gate number 1 and will close 10 minutes prior to departure. If you're on a boarding pass to this service, please proceed directly to gate number 1. We'd also like to invite any guests requiring further assistance to make themselves known for boarding. Ha mé dol d'Astràilia-a-Deas. Ha mé dol dhachaigh na hóiscí bhí sin ná agus bí mé láirigh láirichan don scoil náisiúnta bliain na seo bheit sin an Adelaide an uriach bha like imig staire an marach an roisin agus roisin má ortha bha well bí cara daine becin is a tín agus roisin má gaibh agus like díire caróid má a bhí like ceithir nó toigh steirichan éitir na seomrichan tapadh agus na seomrichan heigisc agus charró sin a gopur so bí mé a láirigh láirich eile nuair a bhís mé reis an Adelaide tar seo sin a holaigh ní sé mé mai dhearg tíir an drasta beanna flavóla. Am iawn sy'n Adelaide am. Fe mi dol yn croc yn y nisio mewn dachos yn byd mo fahar ys mo piwa am.